Hai menaza ting choma izai hai menaza Zeme man sagya klum delay namai kapai ke ziket ting kum chana zang kai zik chum damai ting chuag de re insa Zeme ko gene paulia gai de ra delay Northeast State Manipur ge hazet kana kage kaklebe pe begine tatibe ka pekyu hazi madai ma ye video viral tat blam ge Central Bureau of Investigation CBI Cunning Chingme Special Crime Branch Kolkata mene pizak meja investigation ludai go lei zaka chedule chipo zigene tuna Manipur State Police mene aipo lam gene nimni me mina hang madai mizen znai hama mai ge police custody te tadle zaka chedule za aime mina hang madai mizen nimlu bchange pnuizak bangki ge bangra hange degai beting nai mikpui loigai luze haturam biki the Court of Special Justice SC/ST Prevention of Atrocity Act Tobal in Church Chirap Court gene liadale zaka chedule zana Manipur Tobal District Police me bawa aime mina hang madai mizak bangki ge bang rahang zana bang doter hange nei le za chule zana Defense Council me le za aime mina hang madai mize mpedra hange dega rahange nei zaina ka bang ki ge bang dote rahange nei le zaka chedle kagana CBI me soge pega rahange zaina CBI mene pnui perege investigation luze pnui lamge zane pnui saza kamed rahange pe rahange lu nei madle zaka chele zai haturam ki special court lamgene CBI me za ai mina hamadai me perege kamed investigation lu rahange hazik chum chonai paike zikna sommai re ka changba tingnai mi phui pega dele Kachulei Zana Manipur ge zet kana ku kimanai inkim kage kaklebe pe blamge chunara changja indiaram gu sam ka kibiki lok sabha banai rajya sabha zana indiaram gu monsoon parliament session bamge heki ke sing je kimre le za chedule za indiaram gu Ministry of Home Affairs lamgana chuna Manipur ge kaklebe pe blamge heki ra hangya zana heki ke ra hangya ko zela le za ka chedule kagana congress zana opposition parties members mramene I Lok Sabha banai Rajya Sabha ge Indiaram gu Prime Minister Narendra Modi ne monsoon parliament session bamge wangmak be bizigene zana Manipur ge kaklebe pe blamge chunara changza Indiaram gu Prime Minister ne pe ko ne singza ne pe mak be bizigene lunmak le zaka chedule hekki ke rahange zana Indiaram gu congress me zana opposition members mramne Indiaram gu Prime Minister ne Lok Sabha banai Rajya Sabha house ge wangmak bizigene zana Manipur ge kaklebe pe blamge pe ko ne mak bizigene Lok Sabha ge sam hekki ke rahange znai hama maige hegi inchet knaria gane kamkeu gai ni lei zedu ka chedlei Zana Manipur Churachandpur district edu nznai mamaige puime mina changria mene protest tedlei za chedlei More town gane Manipur state Police forces meza luton rahange kiza dimanteze zaitige puimra mena kdungze More town gena Manipur police state forces meza lutoni lei makti zaina hill Manipur ge ploram pe bam sangnege proteste gulei zakachulei zanete tiben dike zing kaizet sad maigdu kuki zomen kuki hazadme hapuime mina changria mene More town ge Manipur state police forces spy meza gyudra begene peilakze mpuiki Tengnopal district ge tenam lei zedu kachulei zai Manipur ge kaklebe peblam gene Indiaram gu mina hangkai ziket opposition MPs man kyawang roge Congress leader Lok Sabha adir Ranjan Chaudhary member of delegation ne saze chuna Manipur ge kaklebe pebze close teun chile makti zaina Indiaram luige kaklebe pekudle zaka chewdle zana mina hangkai ziket opposition MPs me Manipur ge kyawang mene chuna Manipur ge kaklebe pebe zet kana kage close dise ibete rahang zana kaklebe pebze close teun chi rahang gene Manipur state go governor Anu Suya Uiki kachebe puida ge samro junube memorandum pe changai bige mina hangkai ziket opposition MPs members mene punigu barau sign du tekyo gale zedu kachole
Zane Manipur ge kakle be peblam gine mina changkreuzik naze hai surugme Mizoram state ge phakai mize ngar hang zane keira hange Indiram gu center lam gine kacharangkang ngar hange chunare changze Mizoram state gu government me ko zela release ka chudle kagane chunare changze Mizoram state gu government mene theime mina changkreuze knaze hai surugme Manipur gine pakpet mize ngabe zane keira hange kacharangkang Indiram center lam gine langai marale zakachuli zane Mizoram state go home commissioner and secretary H aling mawena saza Mizoram state go chief minister Zoram tangane Manipur state gine te dolakze state ge pakpakai mize ngar hang zane keira hange Indiram center zane government madage tetibe ka pekyu ge krol kreu ke charangkang kigai dele zane close langai hange rangdu rangai dele zakachuli kagane chunare changza Indiram center lam gine ke charangkang kangkedu langke mrele zane ngamrele zachuli zane Manipur ge te dolakze pakpakai me Mizoram state ge Zeme ki sang dip zigene state government ne pizen ningting geuze ngawang kamlak dip zigene administration psuite me government gu mata te me legislator me benge mata te me zane ka cham cham ne ka charangkang ngawang bai bigine chuna pizen ningting geuze keile ze ka chuli zai Manipur state ge ne te dolakze Mizoram state ge pakpakai me mina changkreuze knaze hai surugze hangkreuze ket meroge mina changmadaize hai medaize hang hadaima kolasip district ge lamuile ze cheu zane capital aizol ge mina changmadaize hai naze hangrek surugze mingeu lamuile ze cheu zane mina changnaze high school ze hang ringeu ze ketma saitol district ge lalei ze ka cheu dile zane pansak mina high school ze hang ringeu ze mingeu ma bebam ka cham cham champai mamit chaha longlai lunglei sarchip khawzol zane nadlai district gela muile zaka chudile zane klogep suite me village authorities zane government lamgene relief camp zer him rezeti setun sapkailu ze klome NGO me zane hara ki lamgene kacharangka ngabe zakate usak ke zela muile zaka chule za Indiram gu monsoon parliament session bamge Goa Legislative Assembly members me mina hangs namne Manipur ge kaklebe peblam ge pniko nrung ze samkasya bedam ze zane protest be bizigene hazik nana hange pnuize suspend to nile ze chuli zane Indiram gu monsoon parliament session bam chup ze tatiben dike zikre ze tsed mage bam chugai dile zane bam loi gai dara bamai ze wang dara bak pai ke zikre tinkum chana zang kai ze chumage loi dai gule ze ka chudile Indiram gu chuna Parliament monsoon session bamtaz bamzen Zane Manipur ge kaklebe peblam gene tetiba kapekyu Zeme dai maige kaklebe peze video viral teblam ge Indiram gu haturam ki dilang ba Supreme Court ge na mic paikyu ziket dam maige kingke gulei zaka chudle zane Indiram gu turam ki dilang ba Supreme Court lam gene znai mama ge Indiram central mezane state government meze sam khanele ze duka chudle zachige sam ka cham ba neukyu ga dile za chule Chief Justice of India CJI Chandrachud बनाए जस्टिस जेपी फर्दीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा ने जने सीजीआई चंद्राचूड ने मणिपुर स्टेट पुलिस में जदु साम करने दिले तेतिबक पेक्यू जिम दाय मागे कक्लेबे पेब्लामगु दायते बेने तेतिबक पेक्यू जे क्रेजेट सेट मागे ने एफआईआर जे खाइलो जे करने दिले जने सीजीआई ने साजे कक्लेबे पेजम पुइमी मिना हंगना जे पनाय पोनी राजे कक दुइबे तेतिबक पेक्यू जिम दाय मागे नांगनुई पुलिस में तामे जे दु करने दिले हजे क्रेजे मदाय लुंगे एफआईआर के तु वांग मगजे जे CJI Chandrachud ne Manipur State Police me ze kanu dile aigena na mic pai ke zike ting kum chana zeng kai zik chum dam mai ting chuak de rei sa po za loi gai dile pi gai zain king gai nim le ne ze to dile